لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe e hewti kadduɗo men bel video ko gallaji bari ko Allah yomɓe on naadaɓe aljanna e fuɗɗade darsuji men lijumare nden ɗo haray ɓay sahay on pooɗike ngala sifade darsuji ɗin ɗi fof majji hiɗi windi ka table o ɗo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Owe nimo noga e babon en janga iktida'u al-ma'mum. Nyentinga baba o jom ma al-ha'ili ko wondude wiringal heedo baynahuma. Ala aw baw ɓe imamum feedo no waɗa ajuɗo dago tidaw ñantigo almamum aw baw ɓeɗe imamum baynamar goɗɗo ko haylum feedo ida alima si o andi intikalatihi eggande makko ɗuro banko makko sujja tawi o andi ɗum ala noon kadi ko ɓe ru'yatin sabu yi'ugol aw sama ma nanugol qala al-Bukhari imam Bukhari ɓe maki qala maki al-Hasan o la ba'sa illa ala an tusalli ɓe juurata o baynaka no hakkunde ma bayna ko imamu nahawum fiyango qala Abu Mujlas Abu Mujlas bimaki ya'tammu bil imam wa yintina imamun wa in kana baynahuma tariqun haythu haqqun bilaw atal aw jidaru ma madi idha sami'a sunani takbirat al imam ihram abrango hormari ngom abrango hormari ngom sunani gonno dago intaha. وقد تقدم قولنا أرضك حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم والناس تيمبن يأتمون به بباو مكة ينتنم من ورائه على القدرة كباو رنجلوج يصلون بصلاته بجول جلد مكة أسف جول بأتباع مكة وي نو اليوم وحكم الاتمام بمن ترك فردا جنتيغول اون اكيدو فريلا تفسير نسلا امام ياغال من احل بترك شرط او خادو ko bonnir accugol sarti aw ɗum ma ɗum tugala an tugala non ko ɗude farilla isa atamma al-ma'mum so almike ɓawo ɓen wa kan latike kayra adimi ara o anda ɓe matata ka fo o isa atamma al-ma'mum so almike ɓawo tara wa kan latike kayra alimin arana gando ɓe matata ka hol imam ara o anda ko imam o acci ko لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنوا يصلون بكم يبجلنا يبجلنا بين صابوا بجول هارون ري بجول تانو هاني لهم فلكم ولهم ونقول ما البراج ونقول كم أنا بينو وإن أخطأوا سبحالجي فلكم ala ko no mari baraji din wa alayhim ko kambe woni bakata to kambe haray rondi dum ala onon hewta on rawahu ahmad wal bukhari imam ahmad imam bukhari fi hadith wa an salim qala wa bi سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معك الامام امام ضامن مفوت فان حسن سيؤمئني فله ولهم
noɗino baraji noɗe kadi imam almaɓe ɓen toon baraji masala ñentimo ɓen e ñentimo baraji haray wayno saa kono so bonni fa alayhi aɗa bonde makko ne koore makko tum kanko yantata yani wala alayhi ngare fa waki ɓe yantuman noon tan kamɓe ɓawawo ɓen kanko bonu ɗon to wawa pille kono ibnu ma jen fa saha selli an umara umar seydna umar annahu kamɓe sallaɓe juurno finnas ɓe julnono yimɓe ɓen yani ɓe albino yimɓe ɓen annu seydna umar wawa junubum tawi ɓe wonde janaba walam yalam ɓe andade fa aada ɓe piliti walam iidu ɓe kam filtanoki ko ma kan nuɓe no seydna umar kamɓe ɓe filtotaki kanko ɗum filiti kam te maɓe filito dalil on no ɗo wiɗen ha ɗune alhamdulillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من رياض صدر رياض الصالحين. Hari saya cepat tadi jawab. وأنا طائب بن أبي رباح قال لي رسول ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسرع وإني أتكسب فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر وقالت إني أتكسب وادعو الله أن لا أتكسب ودعا لها متفق عليه. وحديث cepat jawabong وأن أطاع بن أبي رباح قال إن قال مقلي ما كان ابن عباس عندي ابن عباس كان جاني ابن عباس كلامه أطاع عندي أطاع جاب تابعين وإن قال لما كان ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك أكثر من هول امرأة صناجو من أهل الجنة جياد بالجنة فقلت بي بلى أو قال ابن عباس ما هذه المرأة قول صناجو سوداء عليه أتت النبي وأرنك النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت وإني من أسره من اللبه أي يعني وند الجنة تيو يعني وإني منهم أتكسب من ويرتو سمياني فادعو الله تعالى لي الله تودون في دون قال الله ماكي إن شئت فعل صبرت منيو ولكن جنة فعل منيو دا نودر مع الجنة هذا ما الجنة سامون وإن شئت فعل كذي دعوت الله ترد الله تعالى تودون أن يعافيك يا ما مثلا دو سيلنا
on say faqalat debbo inni asbir ni muññoto tawi ko ɓittan kadi kankadi ko profita wiyete ko aljanna andu fi mumɓen kala jol kon ko wonti heeɓi o tangini ko ɗonaremo aljanna ɗakita ko ɗon laawo wonande anduɓe debbo nan kanani ɗum o maaki asbir mo muññoto nawnare nde faqalat kono debbo ngonnoyi innino min de atakasta ɗo wirto Allah mi yani jonci andi no iwa yani mi wirto mana tan on say fadu la to lan Allah Allah atakasta tata ay mi yani mi wirto tak on say fada Allah la ni mo fi dun on fi ata o wirto to malaika san fada o wi asarfu sarfu hadis on qawlu kawi ɗon nen ala urika accata mi holle imratan sonnajo min ahli jannati jeyaɓe yimɓe aljanna yuridu alayhi fadhalika li anna al ahla aljannati yanqasimuna ila qismayn yuridu alayhi mo weɓite makko wa zalika janta ɗo li anna ahlal jannata saabu yimɓe aljanna ɓen yan qasimuna ɓe no sendito ila qismani faade pecce ɗiɗi ismun feccere goo nashadu lahum hiɗen seedano ɓe nobil jannati aljanna seedano ɓe noon wonde ɓe naati aljanna ɓe awsafihim saabu sifaji maɓɓe ɗi andu on noon o qismum de feccere yono monti seeɗa nasara lahum ɗen seeɗano ɓe noon ɗen bil jannati aljanna on li ayanihim e jaati maɓɓe hara kamɓe tigiriyenuɗen heɗɓe noon sabu gikkuji maɓɓe ɗin se wondi maɓɓe andirtan ɓeɗo ɗen ko gikku huloɓe Allah ɓenni ɓen huloɓe Allah men andi ko ɓen noon ko natoɓe aljanna gikkuji moƴƴi ɗi sifaɗi so a yonti o andre noon ko nokku ɓeya ko kamɓe tigui yaɓe anda ɓeɗo ko aden aljanna o winni noon aramɓe ɓen amma allatin amma ɓen nasaru lahum ɓeɗen saɗatto ɗum oɓel jante aljanna ɓe awsafihi sifaji maɓɓe ɗi fa kullu muminin kala gomɗin ɗo kullu muttaqin kala hulo Allah fa innana enen nasadu lahu hiɗen seɗitano on noon annahu on ɗon nde min ahli jannati ko jeyaɗe yimɓe aljanna kama qala Allah on Allah to ɗo ndaari subhanahu wa ta'ala fil jannati o inni o iddat lil muttaqin aljanna wiɗnama e hulo ɓe Allah teno goɗɗo hulo walla hayɗo horondiri ka wa qala wi kay inna allazina tabiti ɓen amanu gonɗinɓe Allah wa amilu salihat ɓe golli koɓe yamiraɓe renti e koɓe haɗa ulaika sifaji ɗum ɓen noon hayrul bariyati ɓuuri moƴƴude tagore nen fof jasaum jolɗi ɓen noon kadi inda rabbihi ka joom maɓɓe jannatu adnin ko aljanna duumiɗo tajriɗo ila min tahtiha al anhar min tahtihal anhar ilasogoɗe ko ɓeji maɓɓe ɗen janɗi ande galataɗo jangol ila ley mum ko jeyatmi galle labaɗe haare que hende ɓuɓuɗore canɗi woni o anno jeeya ko pirona mantoreno annabi Moussa teno jahangol no rewita suddu makko ley feƴƴi cunnuno dow mantoreno ɗum an noon ha ni joni marɓe jawɗi ɓuyno woodi kono marɓe so waɗi on haalaji ɗon e nduuɗa no kutay kuɗɗe moƴƴingol ɗen galle are ko marɓe feere watta ɗen joni noon so ɗen Allah ni jazaohum inda rabbihim ko ɗum Allah merci na wonde nan saɗa togora na wonde won togo ga hunde ala ko heɓɓinirte ko ɗum hunde so togora ko togora ka eɗo sinamɗo Mouhamadou laggine ɓen Mouhamadou ɓe gono feƴƴi ma Ibrahima ɗum ɓe gono feƴƴi Ibrahima e gamen ɗo wala kadi wi Abdoullahi ɓen tawi ene joni ko ɓeyɗo attu ɓen ɓe ganago tun ka joni noon jazaohum inda rabbihim jannatu aljannaji
adnin duumeɗi tajrino ila min tahtiha singole kuɓeje aljanna toon alanhar canɗi haaldina fiha ko lutteɓe e ɗi nemaji toon abadan booma ga noon ɓeyde ɗo ko a garanti a soodi nokkure a darani hoore ma ɗon bone goɗɗo o wala goɗɗo ƴanndu ma ɗo luwande kono noon a yaltay ɗon a yaltay ɗon o yal ko goto ɓe yiɗi goo ko mayɗine ma kan tigui waɗe ɗaɗe ɗo mettima yaha e galle goo tawa inna tigui duga wonte ɗon ndeɗaɗe noon tiwa ɗo noon haaldina fiha abadan na o wi ayon ko gal ko simore bayina woni oɗo fa kullu mu'min kala gomɗin ɗo muttaqin kulo Allah yamal mo golla as-salihati moƴƴireji ɗi mo golla golle moƴƴireji ɗi fa innama nasadu ɗen seedo annahu on ɗon min ahli jannati ko jeyaɗo yimɓe aljanna ɓe fa innana nam fa innana no enen nasadu ɗen seedittono wonde on annahu wonde kanko min ahli jannati ko jeyaɗo yimɓe aljanna ɓe walakin kono la naqul iwatade fulan on ko kaari wala fulano e kaari ko kaari e kaari li anna nasa bo enen la nadri en anda ma yahtamu lahu ko sakkitorta wala nadri en anda kadi hal batinahu taw gundo makko on ka zahiri noon kene makko on en anda ɗum kadi ko nder makko e ko bañinanta jama on ko en anda ɗum en anda kono sakkitorta golle wali zalik sabu ɗum la nasar lahu seɗen tako mo li en gonno li aynihi jaati makko en wo kanko ko oɗo ko aɗen aljanna e wata ɗum enen tiganani on nuraɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam onaɗo magata kaali ko aɗen aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna kama qala Hasan al-Basri kama qala o wi naqul le wiya masalan misal iza mata rajulum si neɗɗo maayi mas'udun lahu mo seno seyditona ala moɗo no seyditona bil hayri moƴƴere ɓulna ine nar juukiɗen jorti an yakuna nde on ti laato min al janna ɗum wiyeten en tañƴini nde laatto yimɓe aljanna taw on jeeya ɗum nan sikkuɗen enen tañƴini ɗen lakin kono ma nashadu seedototako ko anno kanko min ahli jannati ko jeyaɗo yimɓe aljanna tigui tigui o par ce que garay wata fellude ɗum ko qisme ala noon jangi qisme ɗum on qisme awale on noon e yata ha ɗo mana qismu akhar effectif ɗimmere ɗen nasar lahu ɗen sitanomo ɓe aynihi kanko tigui ko aalen aljanna o hum ɓen ɗon noon ko allahina ɓen sayda lahu nabi sallallahu alih w sallam ɗum na ɗon settani wonde ɓe aljanna mbiyanno wonde ɓen ɗon ɓe jannati wonde ko aljanna misil jeru al asad al mubasarin alay ko sappo weltinde laaɓe natko aljanna andi ko mubasarina ha e nasa mubasirina andi so woni mubasirina mubasarina nago tun mubasarina ko sappo weltinaɓe naati aljanna o hum ɓen arɓe maɓɓe on Aboubacrin wa Omar wa Ousmane wa Ali wa Saïd ibn Zayd wa Saad ibn Abi Qasim wa Abdurrahman ibn Awfin wa Talhat ibn Ubaydillahi wa Abu Ubaidat Amir ibn Jarrah wa Zubair ibn Awam wa mislu Sabit ibn Qais kadi ibn Sammas oɗo kadi ɓe ɗuɗi koye nanga wonde kono ɓeyɗa ko catégorie ala no won ɓe mislu Saïd ibn Muaz Saad ibn Muaz oɗo kadi ɗum andi ko laɗo makko noon itajat ars le mawtu Saad ibn Muaz o ñandi oɗo feƴƴino ars o yeƴino oya kadi andi ɓa ayam tippike Allah taala ko ɗallo ya ayyuha allazina amanu la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka dhahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun al aya on tuman nawaya siwo ko nalla haala ko ɗo sabti mum Qais oɗo o wonno ɓe yaali mo tous ɓe ɗanno ɓe lando e nofi makko ɓeni waya ay ka tippinema kanko wata wolide doyi haray de tañƴini haray ko ɗum anni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni joni taw on tonutomo soguɗo mula sallah sallam
la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi to won to no hito ngadna non hoore maɓɓe kanko noon anda so halkaki kaɗo makarna mo ko ɗum ko jiyaɗo yimɓe aljanna ɗo ar yanno monsieur Abdoullahi bono salam on andi oɗo kadi Abdou Salam wanda so Allah yiɗi goɗɗo ala itto ngal ɗo geɓal oɗo ko jiyaɗo al yahuda ala num banu gayno ka ton mo tawano ko hojo ɓiɗɗo ko hojo kadi e maɓɓe ton oɗo kadi ko noon kan kadi ko min hal jande monsieur Bilal bun Rabah kadi Radu Rabah oɗo kadi ko ton jeeya andal maki kon o hande ko makono kon eno golle tan nani yiɓɓe lente tippaɗo janna wayno ko anti gon de sadaga kede oto sina ƴetta o embere ko Allah mo yo par ce que mo laɓɓintinaki laaɓal sina oɗa e dewal ƴeyi taw embere ngal ɗon laaɓal taw ko andi goɗɗo mo waɗi winangude golle gol ay wa khayruhum mimman ayyanahum ɓe woɓɓe haranaɓe ɗo o toɗɗi ɓe men ar rasul naɗo toɗɗi alayhi salatu wa salam ɓe ɗon ɗon e hawru alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyina Isa encore. Tanan apa tu gol kedana sekian tan ini hot mande hantu jangan gue dah kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam لهم بشان إلى يوم الدين. بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وفي قصة للمطالعة كيف درست أجير القرآن. Uria, karena Uria orang cakap Uria, ya Rasul yang serap. Warakibtu darajati wa antalaqtu biha nahwa al-baiti kal mu'tad wa ma wasaltu ila munkhafadin kawiyyin bi qurbi mahallatina hatta ra'aitu ajira farranin يغني وهو سائر في منتصف الطريق لم تم به لأنني كنت سائرا على يمين الطريق فجأة ظهرت سيارة مسرعة ضغط السائق فوقها وزئر الأزير وركد نهوي دخلت رادعة بسرعة لكن ضغطي جاء متأخرا فصدمت الأجيرة فسكت في جانب
وركعت وقعت أنا في الجانب الآخر، نهضت ونفضت ثيابي وتابعت السير بعد أن جاءت الحادثة سليمة ولم يصب الأجير بمكروه. نعم، وكيسا في روتا وقرئ وهم كام ما تقام يرسل الانصراف دالي رو فوتو تغونغو diko lekko joni sifana de fi ande yoti ko be perma yoti ka be hoto tappay wonna tigi tigi on ara be yoni hoto yo non dum honka waraki mi bakki on se darajati welo an wan talaktu biha yati makko nahwal bayt tel makasud kal mu'tad wan wowiri non amma wasaltu urim hewta ila mun khafadin faade jolti ya wiyin ko ɗum woni joltande tiiɗunde lan ana jippa ko pellum hara noon peemu ko ɓe gurɓe ma hallate ko ɓatti nokku amen hatta ra'aytu hami ajira farrani ɗum woni gollowo kapour yo ganni mo yima o kanko sair mo yaafi muntasafi atariq atumbo law lam atam bihi himmiralin li annani sab min kuntu milatna sairan ndo yaha ala yamini tariq kasengo nyamo lawol ngol fajatan e juhaye zaharatu feji sayyaratu motowal musri'at hawjunga doga moƴƴa dafata ɗibbi ma yaaɓi ɗo ko dafata yaaɓi a sayiqu sufata jom buuga ha ɗibbi wonta o ɗibbi wete sonori o dakata ɗibbi asaibu sufata jom buuga ha sonori o ɓa soni noon fa su'ira ɗum woni muga ma ɗum ngalɗi al aziru gollowo andi ɓa waɗi juhaye o maji o rakada o dogi nahawi telek makka mi woniri yarde on se dahattu arradi ɗo min kadi mi ɗibbi perego bi sur'atin no yawiri lakinna kono dafti ɗiɓɓande anden jaa aru mutaakhiran ko netti seeɗa yawal ɗibbude aru a nenni o sadamtu mi buɓɓi al adira gollowol fa sakata o yani fi janibi e bange o wakkati mene min kadi ana fi janibi bange go kalama yaari feere fi janibi akat bange go na hattu mi hawti wona faktu mi fiɗɗi mi honki siyabi coñci andi tabatu ɓe jokki e seera yaadu ndu continue mbaɗa ɓaawo an jaat ari alhaadisa accident on sadino tan ko hisu ɗon tawi gotte amen heɓali masibe mum lam sabe al ajir bar mali gollo on ɓe makko o heɓali ko gollo on ɓe makko woni ko aña ko añani hunde
ande ɗum noon daarɗo ɗen parra noon ko ɗum gollo ka fof juɗo bireɗen tan andi parra no habbas hono ndaar tam jaɗeɓe gan tawi wama tere wawama ɗum here wawama no gosa tamo fof ko hande ɓuri juutude kam hande ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بيقول الله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات يقول لك بيمر برنتيك بهذا الله تعالى لنكفرن عنهم يوتنا بينهم سيئاتهم ونجمع holli boneji ɗin ma waɗe ɗum ɓuyi ɗon no ɓiyo gasi keɗo na bone kono hara koye ko bone joni noon ko Allah subhanahu wa ta'ala yaafa en boneji men ay wallazina amanu wa salihati nukaffiranna anhum sayyi'atihim wa nusiyannahum yimɓeteɓen noon kadi hasanallahi ɓuri fof labbede hunde ɓuri moƴƴude hunde ka nunde ɓe laatinoya walla ɓe gollayno Allah dale wasana al-insan min wasi kenet danke o waliday usna moƴƴa ko makko ɓe makko hattirde moƴƴade hattirde e moƴƴade wa in jahadaka kono sima tusrika bi fiya sirkana ko kafidan e goɗɗo ma laysa laka bi ko alnama e muɗum ilmu ganda fala tuti'huma ɗon ta ɗoftoɓe ɗon sinna ala innama ta'a bil ma'ruf la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq yimma seetil bale doftete ɗo ka moƴƴito ka moƴƴaɗo na dofte on kadi wano ruttude hikma Allah no wi ila yakka ando marji ko ruttude mon nden on ko o nabbi ko humpita on yani mbiyeto on bima kunno wala no gonta mon no golleno hunde ala ko sonni Allah asahullah don ande ko wallazina amanu be gonde mel subhanahu wa ta'ala wa salihat golle moƴƴi o yamiraako mbeɗen tegi ɓe haɗa golle no ɗuhilannoon men naade ɓen noon kulli salihina wondude moƴƴuɓe aminen nasino yimɓe man yaqul ɓe no inna amanna billahi min comme ni Allah kono fa isa usiya so lorrama fillahi fi Allah fi dewal Allah ngal fi tawhidi Allah jaala fitnata nas e waɗa tampiriɓe kon tampiniɓe kon asabile no lette Allah ɗen waɗa ha ɓe accita waɗa ha ɓe terto diina ka ɓe woni ka diina islamu kam ɓe ɓurwo lette ɗen andana goto maygol hoore ɗum noon ko ɗum ɓuuri moƴƴude ndi murtugol kadi maayo hakke e beeru maygol hoore warede hoore tooñ hara ko hoore diina kam ɓuuri innugol joni awa andi ko wiɗen ɓurgol ko jangino ka hadise ɗaɗen mbi jongil waɗno ha waɗi jongil ɗum woni naadugol makko oye waɗi jongil oya on sabu waɗali guil ɗo mo naati aljanna ka ɗum noon hande mana muɗum ɓe tawi woɓɓe yimɓe sirkoɓe ka laawol ɓe wonde e sanamuji maɓɓe ɓeni kala feƴƴo o ɗo ma wasina sanamuji ɗin so feƴƴa ɗo inde menen maraki men so tawi ko ɗiɗo wonduɓe on ange ko jongi hirso nangoy ko jongi hirta ɗum wayne asiko ɗum aɓa wakkili annira sanamuji ɗangi ɗon jongilo ɓeni guille manik sanamuji ɗaki ɗon noon ɓay kadi ɓinne ɗum wayni watta ko nande ɗum ƴettu jongi ɗon wara inna ko menen inna ko sanamuji ame bomi watta ɗum ɓinni ame watta o waɗa ɗum hisata jongi bisanamu dow to waɗi jonno kala makko ɓen inni o ɓenno ɗiɗo o hari ko julɓe
andal do kala ko julbe na on de way ko julbe ko kefere ma dum wol tanu fi argol ciwangel fi ben aren non min tan fandi kan kono o yaba tumo jaɓaali warde sabu Allah o jiya yimɓe aljanna naati ko aljanna o yo mbawa min si weni o waɗi ɗum o jaɓi ko wi ko ɗum nen so gowal gillon o jiya yimɓe yitte ɓen o ye muskilon ko wonɗon kam ene mbiwi ko yewtoɗa koye sikka koye naye pus tawde ko noon koye na ko pusno aqida o mo heeɓi aqida on oto yeyto aqida mo heeɓi o e wakkilo o tabita e makko to Allah subhanahu wa ta'ala kadi ɗumnaalo ɓotane moƴƴeɗen ƴela Allah hokken ɗum o wi'i noon wa min annas man yaqulu inna amanna billahi min gomni Allah kono fa iza usiya so tawi neɗɗo lorrama billahi fi bange Allah o terto bange Allah o terto tawhidi jokki on jaala waɗa fitnata nas lette ko yimɓe gon demo tampinamo asabillahi o eɓena ɗum lette Allah ɗen na goto lette min taƴe ko lette Allah ɗen kay so jokkodiri noon taƴodirta walla en jeeya an si ari noon nasru balla min rabbeke mbaɗa jooma wallahi si ari balla mbaɗa jooma kulna pelle ɓe wiye inna no minen kunnama ladake makum ko ene wonde mbeɗa wonduno e moɗon ande gole naafiki ladaali noon awle sallahu Allah laataki o siforali mbi alam anduɗo bima fi suduril alamina kanko ɓuri won ande kala kone ɓerde yimɓe ɓe tagoɓe kala kone ɓerde omo andi kone ɓerde kala sifori ɗum wala yalamanna Allah ma Allah feññina gandal makko ɓa kanko mo andi Allah sina amano ɓe gowlimɓe ɓangina jama o ɓe anda ɓe ha ɓe ande wala yalamanna kadi almunafiqina o andina gandal makko ɓe anda ɓe koye nafuki ɓangina koye mo nafuki kadi ha ande mo handi o wawi mo jannguɗen dow gaɗen kala sadde Allah o nde allon ɗen o wassenade insana ɓe walde husnan Sa'd ibn Abi Waqqas to sabu makko aya on cippi e makko aya on cippiɗe o naati islam ɓen mo jiyano e ɓurɓe yiɗde nene muɗum nene makko noon noddimo oyo terto ko dina ka o jokki to hakkitine babiraɗo makko o jokka dina o yiiri ni o anda o inni o tertotako de ko si a tertaki ka dina ka jokkuɗa mi ñamata mi yarata ha mi mayira ni hande kala ka yalɗo ɓenne ko wari nene mum warɗo nene mum ay ɓennide saabu ko mayde ande o oroy ɗon ɗen o jeeji ɓe jaɓaale oroy kadi ɓe jeeji ɓe jaɓaale o inni nene ɓe noti teɓe loyi woni on balɗe ɗiɓe ñamal hara ko wonkiji temedere jogui ɗum wonkiji temedere jogui ɗon ɗi fof sottirama gotum ha heddike fof sakkitori kin wiyomo wi ka dina kam jokkiɗo dina Muhammad sallam ko arde kay mum mi darto hakkille noon kadi sorte kono noon ɗum ɓurtala en ka dina kam yiiɗode ene makko no tawno mo andi ɓe ɗon ko makko décision so o woli o waɗay on sa ɓe ñaami tawi ɓe ñaama oɗo kam hayɓe maɓe haajata Allah tippinayo on kissan ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أيوة كان قصة وقاص تبي إنما الطاعة بالمعروف هكذا أوينهم وقال الذين يبين كفروا يدب للذين يبين آمنوا كن اتبعوا جوك سبيلنا لا ولا منكم yedduɓe yeeti gonɗi ɓen ɓe jokku lawol ngol woni ngoye mum wal nahmil mais rondoto hatta yaa ko junubaji mum amma hum Allah no daali ɓe wona leeɓi hamil ronotoɓe ɗum ama ronotoɓe men hatta yaa hum junubaji maɓɓe wonta ko junuba min sayi hay hunde hay ko botta mesel ɓe waɗa ƴettande innono kamɓe lakasibuna pelleɓe fene Allah dik lawol ɗo lakasibuna pellet e penay woni e wawata ɗum ɗum waɗi noka sahil Bukhari
non seulement ka maaki imam muslim no pille kam ko sel no ka imam muslim no pille bi neɗɗo te noddude moƴƴere nden haray wodi no baraji kala golle moƴƴere haray kanko mamato pourcentage mum bone on kadi wakka zali kala waɗa bone on kala jogoɗo bone makko so waɗɗo bone o sinci haray kanko e maɗon pourcentage jooni ɗum waɗi ɓiɗɗo ɓaɗo ɓiɓɓe mba adama albaba min adama ɓen ɗon andi ga habila kanko wari habila joni noon kala waraɗo e hoore tooñe haray warduɗo mum hoore tooñe geɓal oyangal hewtude fuɗɗo warde on habila kanko fuɗɗi warde e hoore tooñe isan jokkonde ɗum jono si goɗɗo ni waɗi bone mi ronnantuma bone on walla daalde ko fenade wata rondade bone pus inni wakala lasina kafaru ƴedduɓe wiyani lasina amanu kon ni ɓen tagu jokke sabilina lawol amen gon woni ko wallina hamil me rondoy to fata yakum junubaji mon ɗi la dalnama mahmo oɗalɓe hamila rondoyto min hatta yahu junubaji maɓɓe min chayin hay hunde innom kamɓe la kalibuna pelleɓe fene woni walla yahamilunnama ɓe rondo askalahum teddele maɓɓe o askale teddele goo ma askali kadi hunde teddele ɓe rondiɗe ɓe waɗay bone maɓɓe heɓa peere bone kadi ko wiyata bone o waɗe ɓe heɓa bone ɗum ɗon kadi peere tawata bone maɓɓe o andi ɗuuɗi ka walla yusalunama ɓe lantoye kadi pellette yamal qiyamati ñallomo dangal ma amma kanu gay ko ɓilaat no yeftaruna ɓe pikkindoɓe penala na ko ala nokku ala ko gumi wala kadi ko gonga arsalnama no li nuhan nabi nuh ila gawmi faade makko ɓe ay ɓeyɗo fof ko faade makko ɓen mo ɓiɓe ɓuuro menula onga tunnula eɗen danga yimɓe e jinnaji wala bisa fihim o ñiɓɓi hakkude ɓe almasanate duuɓi wulure illa hamsina aman wona duuɓi capanɗe joyi munadude oɗo ɓurno o heɓde duuɓi kamɓe annabaɓe akasahum tufanu nangi ɓe tufano ari maɓɓe sabu du amadou hoore maɓɓe allah jaabiri hom kamɓe zalimuna ko toniɓe waɗude awanantibillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin e weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala nenan ɗo en tawigol ɗi jondeji ɗo e sifaji majji en ni ɓe karamakoɓe men wonɓen e jannude en donannikiɓe allah allah windeɓe ɗum kam andake moƴƴo haɗata ɓe joddi aljanna enen kadi talibaɓe ɓe janngude ɓe en toriki allah allah faami en konde e janngude ko en nonana en gollitirgol darsuji yontere nden haray ko ɗo dari en fuɗɗito to goɗɗi goo kadi e tenere arayne ɗen mo allah tawni inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh